Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi bankan ulama sengkirahana ulama sufi demi umat Nabi tetap dalam dosa. Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi bankan ulama sengkirahana ulama sufi demi umat Nabi tetap dalam dosa. Dengarkan kisah khabaran sufi labuhan haji tanah ulama di sinan makam Syekh Mudawali yang amat sufi lagi mulia. Dengarkan kisah khabaran sufi labuhan haji tanah ulama di sinan makam Syekh Mudawali yang amat sufi lagi mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la batun 17 nyan kalahe kemakatan lebat sungan puasa bak bulan Syawal por 2 hari 9 hari uras Selasa. Batun 17 nyan kalahe kemakatan lebat sungan puasa bak bulan Syawal por 2 hari 9 hari uras Selasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Gomnyangka sakit tatrip kawi baladum gompri mulumba-umba nujanjan darang lamba badile sayang bukan le abu ya kita. Gomnyangka sakit tatrip kawi baladum gompri mulumba-umba nujanjan darang lamba badile sayang bukan le